The city of Amarillo, Texas is asking folks to guess, what is this thing? The image was captured last month at 1:25 a.m. by a camera set up inside the Amarillo Zoo. Kane kador kabangapan iya pimenta kane kade kador kabala sapriang viral bahamenta hakelang saudang cuka perthai hadin bagane ka security kamera dan ka CCTV kamera kabala te hapo kateka Amarillo Zoo kabadan hapo kateka Jelal Texas kabah hapo kari Amerika kane kador kala sapriang viral menta babon kipai nakalang sodang cuka perthai bat kamtam kipai ba nakategori Amerika gila syapting sigat daya hadin ba kaneka security kamera kaliyo shandor yaite i jajing thau iba khla ba bat ibom day nang ne na perthai kat kum ga jing ong jong kitelang kubor na po kari Amerika ya kaneka dor layo shan hakapor sibeje sitang menmet haka arpoi tarik ubnai me hapo katika Zoo Amarillo balang kinang tray katika zoo kila share ni kador haki social media badmenta kajingnya tainia hapadang jong kane kador kala yade sai hapo kari Amerika ban tip sai ba utei ujajing thau ula bandai ua balwan mi pau hakate ka zoo balang ru ba kipai ba menta hakari Amerika kilaya gas lene kilay suya tharai ba uteu la bandai to werewolf lene to brewsteng u suri steng baladan ki baang ba uneu la bandai to kenja alien lene to unidentified Amarillo object barhawaj babuna pedang jongpi marshi asngau ya kentin alien laang baik bakadai ka bakam kai ne ka basu thak basu edet hi hendrai kane kamdai ka bakai le ka basu edet hi ba philaban iru manes khmat ngala pelaj ha ka baya kane kador la pelaj hapo ka telang kubor barat ba cuka perthai kata ka CNN news bad halor ka jingmut jok PPS ngo kumno halor kane kador sa shu komen hapo ka ne ka video